Shana Production. Wanji konka abantu bakana bashaka mutamuranshweke ha kici murutwaye bwa yurukango za wakereni umugambire tumama yantumeshuka ya white gira amaguru mwana wanje mama balance no wanje yurukanga komboni hata no yehurota mama wanji umutima gwashuma mu kibuno mwana hata umutima gwarakabuta kushuma mu kibuno atobwe no bwoba waza kutandika kunyampira abantu barya umurambwe nugunyampa mama wanji ajashukane yanje ajashukane yawe kici murigira shuba mwene bana banje ni mwenda nkunkoreke mama wanji nimpurira kibiga mwene hata waraka kugira ote kibiga cyarakukita mama wanji komboni kayashumurambo gwenyine ushaka kugira ngo no murambwe no mama nyeti ngwenda komboni afe atuza no re komboni ninza kutandikira mbarwa buyasha ndabiro mbatodura ntiyo mbatinda rwese ndetwa mba John nyetororo mba Mary hata unda bene ndababona bazagumana birukangani bisha hanuya hata bakara bazakurura mawe komboni itatiye mwana kayawurire yitatiye mawe otehindura murambwe tugwehindura wahurira mama wahurira mama wanji nyewe ngende hata no genda no zora guma murambwe no hakunda se kweta abantu yonoza kusigara ho rukurira mama tata ije niza kwiruka hata nona hiruka noza ikakimuri mukabane mwana mwana ngukoreke mama nyete kwenda bandere kibuku ijana nyera ko kora benoro ijana kache munore cyo kugandira nyishe kache muniza kuterora himana we ijana aho ndire ishtame wanji ndire mwana hata omurabwe nibagurira bemerire je shitama onyera ko kora benoro shitama onyera ko kora benoro kache muri kache muniza kutera kuri hata kunkure byahambana miri mama tanduko ronyera ko kora benoro ndire hanga wanyi ateje ni mirire kimazima yo kurira mu ntafiri mama basyo yongeza yiraka mama basyo hatu wanorira ogumeno ujanze mu izina rya komboni dyoka kugira ngo abataka bo mwahiba manye cyaba birukange bija mwana wanorira gumeno ta mu izina rya komboni ayi baba komboni yakaba manyanya yakaba mama wanji konkati yafa bitu akujangu yakabano kombano ristede tandikira kurira mama wanji natina makantu wana tu watina makantu kombano da nkoreke kombano tingwe no shoze nyeta abantu bashanguta ruwaha kandi utakakoresha abantu baryaha ukanyampa mama yasinza kuserezamu mwana hata rokusereza no kunyampa ukarahanga wanje kwa stede tandiko kurira kare ndi stede mwana hatu koko rero nangambira ki mwana tandiko kurira kachi muri tandiko kurira ay baba ya baba raje komboni yakaba nyezi yako ay baba komboni wakaba rero mwana waje ay baba nyezi yako mwana wangu yasha kaka kwera mwana waje komboni yakaba baba ay baba ya baba
Hey, nyakwera. bakunda je. Oh, long time. No, see. Oh, kisha ryari? Just 3 days back. Sure. Yes. What have you brought for me? Guess what? I can't guess. Surprise, baby. Surprise? Surprise. It's serious. But umukivera cha braka? What are you talking about? That's serious. Which surprise is this? What The is moment this? you open, you know that Bakundaje has true love for you. Bakundaje, you should get serious. How can you give me this? What? It is not nice. What are you talking about? Wekisigazu. Yes, Madam Teacher. Oyano nda kushisha bana bishomero. No, please. No. Good evening, madam. No, ndamutse muki. Tokumango ko moze twambinga ishomero abo kurese njaga. Madam akagireka. Akagireka? Mwana mukora cha. Just yanampa surprise. Surprise yenjaga? No, madam. Yakuretire ki? Reka ture. Madam, it's my surprise. Nakugira ngo reka turebe nyakwera. Reka ture. Nonda kujema. Nyakwera wona shinyakwera koza kuzomba bintu by'amasumu. Nyakwera. Yes, madam. Yakwereze sumu wona shimazima nyakwera kanoma kutakwenda masumu bana bishomero atunozomba bintu by'amasumu ngo girota nyakwera koza kuzomba bintu by'abasigazi tobanzo kateka abazire wakubona abantu bakuhira school fees. Nyakwera ona shomwana utubire tugize mu ishomero ari kusinga ishomero ryona nogera ngo wazomba bintu by'amasumu amageze ngana gakigaruka tukaza kwereza umwanya hishomero twagambira kwita kwenda amasumu mu ishomero ati niyo muntu omwe oyina amasumu. Nyakwera kore uresoro kujema kwa amasumu nyoni yo ntuza kwereba. Okyo na ruhanga ya nyamba Rutaaraka ngugu. Echo mwisho mukora chika. Ni nyakwera. Ndebe sa munyanyo ko nyakwera. Asinjire bigezo mwamuteka mwaka sumushi. Asinjire bigezo tamutamwe sumu. Ko twireno isho munkiko za ishomero tukugira ngo mu ishomero tukwenda amasumu. No mangu nyakwera na mushanga hano musigazi mutabano wakagura utwabinjira ishomera go kurese njaga no mangu nuwe yamhereze sumu. Wagira ngo nuwe yagira ki? Nuwe yamhereze je sumu. Nyakwera utandikira ibintu by'abashije. Apana wese. Utandikira ibintu by'amasumu. Reka nkushobore Rutaaraka noreba nyewe Bakundaje namuvuga naho ri waheze sinya 6 hishomero gito. Utatetera nshobora. Manyereka nkushobore Rutaaraka nyawe nabugana Bakundaje aha uri waheze sinya 6 hishomero ryitu yampereza kavera kabura ko mungaro nyewe nantakarebe yayeza tukampereza ntakarebire kirumo madam aho naho yakanyaho yashanga mesimu konka nyewe nantakumanya ngo hahari mesimu mwe wotakomeje kiryo mukavera nyewe kuri namangu hahari mesimu nantakwija no kakwata humazima nantakumanya n'ikiryo mukavera no hamye wotakomeje kiryo mukavera agara hanga nantakumanya cyakiryo mukavera Rutaaraka ereka kurahira wagusinga utahurze. Esimu omubana bishomero irime sokushoma. Esimu omubana bishomero irime sokushoma. Esimu tembe konke nkoza sayayoha rebane yombi takubiha munyanyazi takubiha ni kushabo sasire takubiha munyanyazi
akanyanya ninkushaba usasire umurareka kucina ninkushaba usasire konkese mugerinde nizakugerinde simunere meso kushoma eremeso kushoma konkese mugerinde nizakugerinde simunere meso kushoma neremeso kushoma Ate no kusibya akahujo mu mbuga tumwakine byo gukora. Yo kombona. Ate no kusibana muzani muzano yakahujo. Yo kombona. Kombana stupid. Mam. Doro hofire. Konko gamba no uriyo nozana no wamwetegereza. Uriyo no gambire byo wamumanya niyo uriyo nozana zana. Wariyo nogamba n'ubuzima bwa komboni. Aza. Gambata. Kompani yakaba Yamaona shomwana wundebere nyumwebazi we yahurutwa kimangana. omwana tikumana yakitsamzuza cyamutera hasi Wanje. Ona shuba muhiro butwaninga yaterwa njoka. kompani yakabere Muhumura mangada. Ona shimangada mwana yarokchwa. Kashibariya nuba. Bariya nuba. Kechumuri haba wenchi kechumuri kaba tugambira nkomboni yafa kandi mwene katwara baha yaraba wisheni ikumi kiriya kikumi haba wenchi kechumuri tugambire haba wenchi Mama yagira komboni yafa tata yamshango muka yamtera chibuku yiruka. Ona mangada. mangada rabisaka shamore ngo mwana nawe tari kumanya cyabo Weno ndakutigera ngo umwana tari kumanya kibine kirungi. Kashka yaraba. Koka kandi mangada ryo mugwisaka gwe. Bona mazima mangada yakubaka kuzana kahuna na mutabanu wawe. Mangada wacumura. Kubwa buryo bwakare hati kubafutira amabare wafira kuba wacumura ikiti cyakakorwaga muzira. Wano ndakwibasha. Mangada bagwisaka. kandi mudamu ndaza kwikaje cyarasema mwana ajapire Ikiti cyakabaho gamangada nakawe. Wagwisaka gwe cyakora cyakakorwaga umunsi umwe. Bona mazima umuntu reba ntwirukanga tumanya ngo umuntu yafa mpaho baturabaho 10. Ona mazima mangada hati nke cyaretera nozana kahuna na mutabani wawe enshonga yaberye tadura shonga yerge Esimu shi yabaje atare simu zishowire mwana mshanje kwa izire na mugambira ntumwamina ninkushaba ngurira simu
Ajangwa ngitawaza kungurira simu. Ati ndeba ntine ndizo kwaza kushaba simu kandi ntine sente. Ati nikakweta kombona kechimuri. Nkapanga odiru ntikombona afi. Ntire kwara mare kufa nyirukanganye tawatakeche cyaro cyono. Ocho? Ntire sente sibarampe nkamazika. Mbeni zo nagura mwesimu. Kanye sechere todu. Ko kamanga doriya mugwisaka. Obwenge bwa butakwesherekire. Ine kinde kikutahirira. Hona mazima todura ndya cyaro ni nyamba bakateye yamba nezinde sente ni ndonda hinda ziteke habuzire rero ngwiwe noza kwitabana ngo nahabwesimu manga damazima obuzibu kubwe buriyo bwesimu todura nyona ajukucumita Wakungurira simu tadura. kandi wakigarukamu Tadura wabare bana. Wabare tadura. esimu najukwereza konke bintu byo kwita umwana bitije garuka no kubikora Tadura wabare. kari kandi stane giyo yaretwa Komboni. Komboni. Ine chi wareba? Asa komboni ine binakugurira utangambire tintu zakubuko. Tine chi wareba nkaha? Hapana. Nyona ni njendo muka. Komboni nga ine chi wareba? Chafayo. mangad hona kana katika abini ya mkweli No jangu yatureba shi. Ti yatureba. kweli Hata nore kombono ogu. No mwana wanje. Konkani munywano wanje. Hata namutega nambuza ntine chi wareba ta deka haza nyaro ubuntu bwarukunda. Bunkukira kumbiya bisa. Hata mubiya nte nabukugura. Ntingambira. Ntine chi wareba ta kanara kagumana kahondagura katamisho mwe hata nore kombono ogu yatureba. Yanaza kungamira. Aza kujata mama nakureba. kinorgambo Konkati yatureba. Nanye nanajiro kutina. Okwiyaho nikamenye rukangenzo muka. Ndebe yani yari ubundi atakaine nkaho yayeshere ko makahure bitkuzaganira. manga da mwana taragaza nka hata na Rutaaraka hana mariro muntu nicum gwena kanu baka karga nkai kandi wo manga da yayaho manga da umwe nume namar kachiro ne chini wena wa Hacha mtu wanoronda mchikomboni. Nakureva. Wandeva? Nakureva. Ay. Nakureva todura. Nakureva. Aya. Komboni. Wandeva? Nani nkorachi? Zaskwizo mkashaka. Squeeze zazinika. Mama anja muteka umesho gayo wa muteka wakora bati nakureva. Kumanina komboni nyona nakwa serari nyoko. Aza nizagambira tata wanje. Wendo gendo mugambire. Wendo gendo mugambire. Nakuyaho mutwe. Icyo ni nkimanyi. Komboni. Hati ngenda twikirizinga kabashija no ma hati ni bukuzire. Wachategereza. Reka nkwereze umutware biwareba hato bergiho. Sida joti ziwucyanje. Iwe chikuru wayo nenda mpuname. Pereze simu mpango niza kunama. Esimu? Yabe byesimu komboni wandema. Kongati danje no mumanya. Obi yabe byesimu iroko mwete. Komboni? Bori kire mwana. Hatu nuze. Naniza kumugambira. Ebyasho Rutaaraka tokomanya. Wini mar Rutaaraka yahura nguna kwatanka mukazuwe omutwe nagwiyo. Squeeze ziri expensive. Nakuri wemerera bati mama muteko misho gawe bwamukora bati. Echikuru mpereze simu mpango. Hatu no makomboni. Yabe mitwareje. Nakugambira sente tokizibu. Mpereze simu mpango niza kunama. Nkutachara majikomboni mazimo sasere. Nchari mwana mto mpereze simu mpango. Konka hona mazima komboni kana kweshengereza tonsasara. Nayanga. Abo kuba komboni kangambira mazima. Esimu yinyine nkagihebwa mukwe wanje. Mwe hati ndamugambira kingwe esimu mazima bakagitwara. Bakankwatira mukashaka ni kutera mukazoba ndi squeeze esimu yagenda. Mpereze esimu mpango nyompu name. Komboni nakweshengereza warema. Ruhango wahiguru nakureba.
ruhanga dakaenda za siku hizo mkashaka kachanga mpereze simu mpango komboni waremeraho kutwara simu yanjye leta simu kuko ruhanga rya kuzumura kandi ari yakuzumura leta simu siku hizo mkashaka nimbi leta simu icyo nakikora kume kitinisa cyanjye kunkora cyeyuzi aza wandeba kubi wagamba bingi wamuteraza siku hizi byo ni kushura ni yakabiri na sindi mwanina nyono muza kujya numutekateka ngo ndyo rutoke rwa Rutaaraka komboni mwana yihaka huji